Man warranty itu 3 years or no? Oh. Good morning guys, good morning. Okay, good morning Jinu family. Good morning from Guwahati, and normally dum pini bange 6 mile an nami the bike servicing nami po enege goi pon hala aprak na sab so mane hedila a sound do hi masi der 6 mile an nam si ke check dami pulam lo enege nogam si servicing na impul hai sita apor se tonte dalo nilidak Guwahati bang si servicing nam rong po najur po do Suman. Dan Suman panel tum chini po penangan nili tum vlog semara pera da Guwahati bang lote vlog semara pete and lata anut kapra kalilo nili Charlie rapperlo da BA bang hedi Charlie rapperlo college da dun rapperlo and nili daily vlogs upload nedalo and da akhelo si ke Charlie pinakman hedi masih nili ta rong ke do hut bang ke ada rong do hut se ke rong hut vlog se mar lo sta da Guwahati bang mat Guwahati se vlog se lam iglo yo obe man dia se krang krang wala chalo chalo itu kok bang Ganesh Gori ni. Oh sorry Ganesh Gori boleh. Oh Ganesh Gori no. Okay Ganesh Gori longan lah ya. Ada सीधा no aja. Oh man. Itu jaga tu bhal ase. Pura all state ase no. Naga. Itu bodoh. Karbit Dimasa सीधा যাব লাগে no এইটো no oke dono tuh mau pini servicing nam po sita nili tum long ride ke dai phanse la so bike servicing nam lo la sinana tum gas noi comment section lo pinoi konna se ke dam ima akhe lo de anta don marli tum nai no let's go oh be ami kota hi gol ai hey billi mar gaya do KTM 6 mile service center center nahi service hai ya no oh itu paigol oh paigol 2 hours later तुम उधर 6 माइल में मांगे लो आलम बांगे थैंक प्रॉब्लम तो आते फास्ट सर्विसिंग में 1 वीक फिला प्रॉब्लम है दो बांगे पेने ला रूम होला दो मते मेन मार्ट गार्ड हेडी लसो आइंचिन माने नॉट बांग लूज पिक ऑन मासी हदा थान लो है मा हला तुम से ना सेलाम पिदुन लो नॉन के पूरा टोटली वैकमेट पिक ऑन लो साउंड आवे जो थांग साउंड आवे यो मे पिक ऑन आते सेकंड सर्विसिंग फान के 5000 गलते 8000 किलोमीटर नहीं पो सेकंड सर्विसिंग ता नोंगे ने लेकान लो 2792 किलोमीटर वाला नालो masih nongke me sen lo long ride fan time fan ali tum guest no comment section lo pino konasin ke dami fan hedi la nilum chi theke lo ta dam dapo and non bange elo odin dam ji oi kundu ase itu dukan nam tu itu motograde oi ku sound nai ruitia main tu no ija ikun vibrate nai ro hoy
Air Fury. Oh. Rhinox. Đôi là nili Guwahati YouTubers cuma nili penangan lang dun lo. Kalau daksi ka install dam biarlah hedi. Hazard light install dam ipu. Ador kuan majar ma mohol daksi chinik po la ben PP hormusi doma nili paklang pon po. Angke nili tum elong adim dam ipu. Mana game on po adim ke dake isi mana PC build nang le tum gaming pano la pen ke every video editing pan lahai mana isi build kang tung polote mana dak dolab lo angton hedi ador budget pen sob long pon labji lalo main ke oh slow steady rest slow oh Mana tuम Guwahati में फिर दीदी हम पे ना चार्ली लाभ नहीं स्लो स्टेडी रेस वो ऐसे ट्रैफिक डॉपिक लाल में लो अरे भाई जल्दी हाँ अरे Guwahati ही वो मन आसे न घर पर ही की बोला गया स्लो स्टेडी रेस ना जाओ আগৰ ফালে লগাই দিলে না এতিয়া কেনেকা যাম হা আচ্ছা motor crate let's go to motor crate oh নহয় হয় এতিয়া কেনেকা সোমাম বে এইটো স্কুটি লগাম আজি কিমান আছিলে প্ৰাইচটো মোটো ক্ৰেচ লম আছে ইমান লাগে হা বল কি হ'ল আচ্ছা দেখা দিয়া বঢ়িয়া হেডু আৰসি লাগিব মই দেখালো না আৰসি ঘৰাই দিলো পইচা আলে আহিছে না পইচা এক দিনতে একাউণ্টত আহিছে সেখানে আহিলো এডভেঞ্চাৰ আছে তাতে এডভেঞ্চাৰ আইছো ফ্লেশ এইটোৱে লাগিছিলে ন বনাই দিলে হ'ল এতিয়া এইটো ফিটিং অলপ পিনি বৰ্তমান আছে বনাব এইটো পইচা অলপ ছৰ্ট হৈ আছে ফ্লেশ কৰিব ই কোৰা আহি গলা ইমান টকা পাইকে নাহি লৈ জানো लंदा हो मोटो क्रेस डिजाइन भाई आपका नाम कैसा है अब्दुल तो आज अब्दुल फिट करेगा कि मान वारंटी तो 3 इयर्स ना 3 इयर्स इधर पे सुमन जिलिक मिलिक लाइट लदा ये मोटो क्रेस डिजाइन ना द डिजाइनर बाइक स्टूडियो non suman dulu punya hazard light kalau mana fit lo dah di fit kalau lo non lens na kosong sih akan sulim deson oh double blink tu deson kena sih good lama ya lakukan lo hazard light
and total price can take a no 1,900 2,000 I think huh? And yep climate thing already and like a windshield you know and has a like gas na lang no? Oh moda like it just like that lang met people madan ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳಿದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಲೈತೆ mm 2 hours later. Okay, that game on pula and lardo dam sine wow Simon game film ha yet film na ভাল লাগিছে দেই জায়গাটো finally previous laso laptop sinam lo tough gaming yuk ano जो सबसे कूल लगी से नो मजा वे ডিজাইন আছে না ओ তো এনেকা বনাই দাও ডিজাইন ओ डिजाइन तो ना पूरा गेम और कने हेवन प्लेस आदिम तो गेला हमने टिंगन दा गेम ऑन को गुरुबारी को तो है पीसीबीएल जी को मसे दा kalau so आदिम ना मैं लम्बा से आदर पाना को lang pon bom lo ya itu sampai tek kolong lo yuk आदिम lang में pengen kalau mu तो आदर so पिक्चर